Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ambasade ya Amerika muri Kinshasa yabujije abaturage bayo kugendagenda mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuko ari impungenge z'umutekano cyane kuri uyu wa gatatu. Ikinyamakuru Actualité cyanditswe Ambasade ya Washington yasabye abaturage kwitwararika bikomeye ntihagire uhirahira kujya hitwa Butembo kuko ngo bashobora kugwa mu gico cy'umutwe wa Mayimayi. Itangazo ryashyizwe ahagaragara rihurira abaturage ba Amerika rirasaba kutiraraho bari bakirinda bikomeye, ariko rigatsindagira ko kujya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ari ukwiyahura. Intara iherutse kwicirwamo ambasaderi w'Ubutaliyani ubwagwaga mu gico cy'umutwe byavuzwe ko ari abarwanyi ba FDLR. Abategetsi ba Amerika kandi baburiye abandi banyamerika bashaka kwerekeza muri Kongo kw'intara kimwe na Ituri kuri uyu wa gatatu hashobora kuba ibikorwa by'iterabwoba babuza kuhajya. Iki kinyamakuru Actualité cyanditswe ko ahandi hantu abanyamerika babujijwe kujya ku mpamvu z'umutekano muke wari uretse mu ntara z'uburasirazuba harimo intara za Kasai Oriental na Kasai Central. Intara zo mu burasirazuba bwa Kongo zibarurwamo imitwe irenga 120 yitwaje intwaro, ariko hamaze igihe hanavuga ko umutwe wa ADF waba ufitanye imikorere n'umutwe wa Islamic State wita leta ya Kisilamu uca ibintu hirya no hino ku isi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umutegetsi w'inteko ishinga amategeko Madame Rebeca Kagada yasabye ubutegetsi bw'igihugu gusuzuma uko amashuri y'incuke yafungurwa kuko kuyafunga byateje ubukene mu gihugu. Ikinyamakuru Chimp Reports cyanditswe Rebeca Kagada yavuze ko amaze iminsi yakira ubusabe bwa Rwanda rusaba ko ayo mashuri nayo yatekerezwa uko yafungurwa kuko bari batunzwe nayo ubu bicira isazi mu jisho. Uyu mutegetsi yavuze ko abandi bantu bagizweho ingaruka no kuba ayo mashuri afunzwe ari abagore kuko ubu batabasha kujya gushakisha ubuzima kuko batagira aho basigira abana. Aya mashuri yafunzwe kimwe na henshi muri aka karere hagamijwe gukumira icyorezo cya COVID-19. Depite Rebeca Kagada arasobanura impamvu ubutegetsi bwa Perezida Museveni bukwiye gufungura ayo mashuri ashingiye ku cyo yita inyigo yakozwe n'abahanga muri siyansi. Bavuga ko ari gake cyane ko icyo cyorezo kibasha gufata abana bato nk'aba ngaba. Hagati ariko kandi abadepite ba Uganda bari mu mpaka zigamije kureba niba umubare w'imyaka igize manda umudepite agomba kumara mu nteko ishinga amategeko yakwiyongera cyangwa se kagabanuka. Umubare munini uvuga ko imyaka bamwe basaba ko yava kuri 5 ikajya kuri 7 muri manda y'abadepite n'abandi bategetsi batorwa, ahubwo ngo ikwiye kuva kuri 5 cyangwa se 7 ikajya kuri 4. Ikindi bari hafi gufataho umwanzuro no kongera kugarura umubare wa manda umutegetsi mukuru w'igihugu atagomba kurenza bikajya mu itegeko nshinga ry'igihugu. Abadepite bavuze ko kutagira umubare wa manda mu itegeko nshinga bitsikamira demokarasi, kandi ibihugu byinshi byatsimbataje demokarasi ku isi abategetsi bagira umubare wa manda ntarengwa. Ninyabije muri Kenya abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditswe bambari ba Vice President William Ruto bavuze ko abanyakenya bakwiriye kureka kubyina mbere y'umuziki ngo haracyari kare ko hazabaho itora rya kamarampaka rigamije guhindura itegeko nshinga. Bamwe mu badepite n'abasenateri ubusanzwe batemeraga umushinga wa BBI bavuze ko bazakora ibishoboka byose bakagaragariza Rwanda ibibi byo kuba igihugu cyahindura itegeko nshinga. Ikinyamakuru The Standard cyanditswe abategetsi mu ntara bavuze ko abaturage babo batabonye ibikuye muri uyu mushinga ku buryo no mu gihe cyo gutora bagomba kubashishikariza gutora oya ntibihinduke. Itegeko nshinga rya Kenya rivuga ko uyu mushinga wo guhindura itegeko nshinga ubanza guca mu mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko, ariko ngo biba ari ikinamico kuko banabyanze bihita kuko Rwanda barabihaye umugisha. Kuri ubu rugamba rw'abadashyigikiye impinduka mu itegeko nshinga barimo ni ukuzakangurira abaturage gutora oya. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye mu Burundi. Abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Icyakora ibi noneho ngo nagahoma munwa. Minisiteri z'ubuzima n'uburezi zahagurukiye ikibazo cy'abakomisiyoneri basigaye banakorana n'abayobora uburuhukiro bw'abapfuye, ibizwi nka morgue mu ndimi z'amahanga, kugira ngo wapfushije umuntu aruhukiremo bisaba gutanga amafaranga. Ikinyamakuru Iwacu cyanditse ko hari hamaze igihe havugwa abakomisiyoneri bakorana n'abashinzwe uburuhukiro bw'ibitaro upfushijwe kugira ngo igihe atarashyingurwa ruhukire abanza gucibwa akantu bitandukanye nuko morgue zisanzwe zishyurwa. Iki kinyamakuru cyanditse ko mu mpera z'icyumweru gishize hari ubutumwa bwaherekanijwe cyane kuri WhatsApp aho umuryango wari wapfushije wabuze ahantu na hamwe wabona uburuhukiro no kuvuga morgue, ariko umukomisiyoneri akababwira ko bafite amafaranga babona uburuhukiro bw'umurambo igihe bakisuganya gushyingura. Iki kinyamakuru ngo kinyabije ku bitaro bya kaminuza bya Kamenge hamenyereye nko kuri Roi Karede ngo gishakisha amashira kinyoma. Umunyamakuru ngo yageze ku buruhukiro bw'ibyo bitero haza ambulance 2 zirimo imirambo, bene yo bayinjiza muri morgue ubundi bajya kuyisezera. Abasohotse ngo bongoreye umunyamakuru ko kugira ngo imirambo yabo ibone aho ijya muri morgue byasabye ko batanga ruswa, bihita bibagihamya ko muri za morgue muri Kamenge haba abakomisiyoneri baca amafaranga bapfushije. Ba Minisitiri w'ubuzima n'uburezi bamaze kumva ubwo butumwa bwatambutse kuri WhatsApp nabo ngo bahamagaje ibitaro bifite uburuhukiro, akorwa nketi na polisi n'abakekwa kuba abakomisiyoneri mw'ubwo bucuruzi ngo bazakurikiranwa.